Kastalatibyan! Ket ita, adtoy ti pakasaritaan anaadaw iti pagsasao ako nana. Diyo labsen ti umutang, tamangan no diyon to kabailan abayadan. Tampok dito'y programa tayo, Kastalatibyan! Wow! Isugayam da ito di ipopost mo di Facebook akar aramid abalayo manang. Nagpintas! Oy, Janice, agsubli ka man igerwar. Ha? Apay manang? Ingka agpigad. Inikat ko mo't ng tsinelas ko ah. Nagrugit nga rod deta sakam. Ay, sige nga rod. Mapanak agpigan. Kit kita ang nagsiling kun tiles deta datarmi. Rugitam kita. Makipanganak at talaga dito'y balayo ah. Tapno mapadasak mga usaran dagita agkakangina a pinggan kan baso yo manang. Ay sos, display la ang dagita. Ha? Saan nyo nga usaran? Apay, maksayan ka din no usaran nyo? Kat no nagngingi na dagita pinggan. May sa asset data naka-display dita cabinet. Amom, no mano ti bayad dagita ah. Sagto 25 pesos la ang data di palingke. Not the bargain, 3 for 100. Oy, excuse me. 50,000 ti percent daytaan niya. Anya? Ay, unay mo't ang nagninginan. Nakabutbuteng apanganan. Diyak to pa'y ipapausar ka dagiti anak ko. Kasanon no babuang. Kano ija pa'y abroad ti paggatangan iti kakastapinggan. Anya nga rin ti usar na dagita apinggan. Display nga road. Nadda bisita, mabalin nga usarang. Kat bisita akmot ah. Bisita kit di ah. Anya manan ti umay mo dawatan. Umayak ko madumawat iti daan abado manang. Kunakon ka, agdadawat. Kat, kastalatibiyag amanang. Adda ka nga rod apagdawata, di saan ako nagumatang. Ay, limok magak ngamin. Iso asaanan nga umanay dagiti bado. Ay, kunakon ka. Masayangan ak mo tagumatang. Amumuton manang, agtip-tipid kami kanilakay ko. Agtip-tipid? Wun. Alan amanang, tumulong ako nga agidasar. Oy, inayadam taggo na si ka, Janice. Amin nagamit dito'y balay, nginginain amin. Ay, makapadanag mo't aggunay dito'y balay yung manang. Kita am lakay oh. Umanay amin kanyak dagito yung padawat ni manang ko abadbadong. Limok magka talaga bagat? Wen nga rod lakay. San abale, taddamot dagito yung badbado ni manang ko idinalok magpailaan. Ungayam, apay akim motong. Nagadumot nga mi na ginatgatang na apampakutong. Ken, amom ka de, no apay apim mo daw. Kunak no sigod anapu daw. Nangis-ngisit ngam siyak, ngam gaputa imado ti kwartana. Ay na, nagpa-inject tapno pumudaw. Kasta ka day? Diagong na, mas lugpapay ang ngam siyak, ngam gaputa pinaikan na iti. Anya kami nun di, isul-sul day ti agong tapno tumangos. Diyak malagipon, plastic samot. Ay, isumat lagayam. Akas lasaan ang natural, jay tangos ti agong na. Kunak nga rod ano mainitan, marunaw di agong na. Unaw? Isumat lagayam, akagura na ti mainitan. Kandi na kayat ti ngumisit, iso adi na kayat ti mainitan. Ayun gayam bakat. Kaano tama pan agi-deposit iti bangkaw? Apay, adan i-deposit ta? Ay, damot basit, bakat? Di mapantan inton bigat. Ag-shopping kan tumatan inton bigat. Gatangem ti kayat mo agatangan. Adula amin. Ibang kutakit di day ta nagrigatan ta kwarta lakay. Sige. Sikati masurot, bakat? Oh, Janice. Ha? Auntie. Yan ti araramidon biti ruwar ti bangko. Or-orayak nila kay ko, auntie, na pan nag-deposit. Ado siguro ti ornong yu anya. Adamat tan auntie. Kasta ate mayat. Da kayo nga'y, papanan nyo?
Mapan ko i-follow up, jay pension ko. Ay, dakkel siguro ti pensyon nyo, anya, ante. Agasan nyo nga iti mano atawon apa nagisursuro yo. Adamat ngam, may mayat lata, tay kas kada kayo aman nalon. No nagagat ka, makaurnong ka. Wen, ante, iso nga agan anos kami akin nila kay ko. Umayak to agpasyar iti balayo. Tama panak man dumawat iti masetas mo. Ay, uwan ante. Ado ti masetas ko asigurado ang magustuhan nyo. Yak kayat ti mga dito'y palengke kunakkan ka. Ado tingilaw dito. Nalinis iti food court, ado ti pagpilyan pa si daon ni Jay. Diyak nga rod kayat. Ijayak aircon a restaurant. Ta dito'y ka. Basit nga ro ti takal dangain na po Jay. Sapay nagngina. Dito yung nga ikat only rice. Rurkon. Nagchip. Bakit? Ini antin mo di mangan kita oh. Aywan. Ni antik asin niya. Ay, agure ka man tasit ka. Mabisina ko. Ingkalatan agorder iti kanaw. Di orderan tajak kayat ti mga dito. Sige. Auntie Celia! Sino ka itayan? Ala ni auntie, di na kon mabigbeg. Ni Raquel dayto. Manang ni Janice? Imbag pa'y ni Janice na malagip eh. Kasalaw, naka-shades kamot ni ngamin. Kan, nagpudaw kan. Ay naantay, siyak dayto. Kan timangus mo't day taagong mo. Ay naantay, kastala tibiyag ang. No adda kwarta, magatang kan maaramid mo amin na kayat mo. Nagpanuslift ka? Shh, di upig saan ante. Day, ayaban na kan sa nila kay Maun. Hay, ipilit na amangan kami ijay. Diyan nga rod kayat tagat kanal. Nalaka, timakan dito. O, kita man dito in order ko. Nalakalaang dito. Bayan nyo amangan ijay. Inak mangan ijay di aircon a restaurant. Aywan kayam. Nakitak ni Janice iji bangko. Ag-deposit ka na. Ha? Adda i-deposit na. Nagtangsitan. Nainot da ngamin nga agasawa. Ay naamuyo antay. Dagiti badbado ni Janice. Dinawat na lang ang kanyak dagjay. Di na maiturod ti gumatang iti baro abado na. Manungay ti binayada mi jinangan ambak eh. 895 pesos. Anya? Nanginan? Kasi ka lang mo tinangan? Ay na, aircon ginang anak. Baknang dagiti mangan ijay. Fine dining ti awag na ijay. Amok Naginamat tayo. Sa gasot lang ti binayada kay jinangan a food court. Ay di nakman ipadpada kang ka. Ay di tan makaurnong tagastos ka gastos. Kung nagtipid ka, gatang kamot agatang. Ay sus, ag-drive ka man laang. Kasanaw na 1 to kwartatan. Ag-trabaho ta. Kasano ko maamaawan ng tangay iti kwarta. Ay, nay, Janice. At dagayam ka kastoy ang masiitas mo. Amom ka day, nabayagan akayat ko ti maadaan iti kakastama setas. Nabayag dagitan, ante. Amom ka day, ay nangina dagita ama setas. Wen, amok anangina, ante. Ngam saan ko nga ilakoken ka. Mangketel kalatan, samon to imula. O, di nakalibre ka pay. Agyamanakan ka kaanakan. Ay na, urayak lang makalwa. Anyamot ni Antin. Masetas laang, makasangit kayo pay. Ay na, saan ka at talaga naimot? Imala ka itiday di tatang mo akabsat ko. Nasingpot kayo andwa. Auntie, amang mangag na kayo ni Manang Raquel, agungot dayjay. Sa bali ni Manang mo. Sosyal ti panagbiag na. Gapulaang, tadwada kanila kay nangagtrabaho iti gobyerno. Isuada ita, pasosyal matan. Nakunayon, auntie. Kat no nagpintas din paaramid da balay da. Ay, jak pa'y nakita.
Inaktuman pa siya raw. Bakit? Ada bisita. Asino? Antay, may ka na. Asinong antik aya dayta? Ni, da kayo magaya man te. Ay na, umay ko laang bisitahan na iti kapapaaramid jo abalayaw. Anya ngay antay, mayat matlaang. Pudno dya imbaga ni Janice. Nagpintas da ito'y balayaw. Lunday to, antay. Ay agtal na ka man. Ah. Si kaya ti kasarsarita na. Loon da ito'y balayaw. Uy nanti, nagdakkel ti baybayadan mi iti binulan. Kat, adamot la pagbayad jo nga agasawa. Ay, kuantay, marigatan kami. Tada pa'y lugan na babayadan may. Sa ukalasaw. Lunday kita, antay. Magastusan na nga rod. Sobraan na loho da ito asawak. Ay, narigat ti ado tilon na. Laglagi pa nyo da ito nga ibagak. Diyo labsan ti umutang, taama nga no diyon to kabailan abayadan. Ay nantay. Ijay man laangan ruar ti pagsaritaan ta. Tani, adda sampitaw dito. Nagmayatan da ito'y hardin niyo, Raquel. Impalandscape mi dayto antay. Nangina ti bayad na. Ay, sumatlagayam anapintas. Uray dagito'y masitas. Oops! Ah? Diyo ka na nantay. Mga nagsakit dagita. Kat ijay pa'y Thailand tinaggapon dagita masetas. Isumatlagayam anagpipintas. Raquel, mabalin ka diti dumawat. Ay naantay. Inaklakok dagita masetas. Manungay. Diti kabasitan, manungay daytoy. 20,000 dayta antay. Anya, nanginan balasang ka. Talaga nangina antay. Nangina mo ti maintenance na ngamin. Ay, kasta ka day. Awan ti libre ang masitas ko antay. Iso pasensya kayo. Kastoy lang ti kadakkel ti balay akabailan mi nga impaaramid, ante. Mayat daytoy, Janice. Narigat ngamin ti ado ti utang na, ante. Ininot mi abinayadan daytoy daga. Kalpasan na, nagurnong kami, iti pinagbalay mi. Mayat ti kasta, kaadakan. Kat dagitoy mat appliances mi. Ininot mi ana ipundar dagitoy, ante. Simpre laang ngamin ti panagbiag mi nga agpapamilya. Nadlaw ko nga rod dayta kada kayaw. Dakkel tinagdumaan nyo kanimanang mo, Raquel. Aywan gayam. Jack pa'y napan ijay balayda, ante. Nadamag ko ngamin ana disgrasya ni Manong. Ha? Kumusta nga tanti ka sa saad na? Manang, apay nga awan mo tandilugan nyo. Saan min anahulugan iti mano abulan? Iso may naladan. Ay, sayang mo't Manang. Ado nga min ti gastos mi kinimanong mo. Kat, mayatan ti kasasaad ni Manong? Adapay la iti ospital lang aging gaita. Agpat-pa-therapy. Narigat at talaga ti madisgrasya, Manang. Daytoy house and lot. Jak amo no sa dino ti pangalaak iti pagbayad ko. Apay, naibuson ti kwartayo? Ay nading ko, awan urnong may. Imbag kada kayo kinila kay mo tanagibang bangko kayo gayang. Ha? Kasano nga mo, Manang? Naistorya kanyak ni ante. Inkarigatan mi ati nagururnong. Narigat ngamin ti awan urnong na. Da kami itan tinakakaasi. Iso nga awanan. Di akon makapaparlor. Ay na, sana ko na napintas. Nanyalakat ni Manangan. Napintas ka lata. Ay, nagado ti problema. Ngam ti kadakkelan a problema. Kwarta. Kasano nga rudon ngay, Manang? Diyan mo na niya tiramida kading ko. Pautangan kan, Manang. Saan mi pa'y mo't amausar di kwartami di bangko. Ipautang ko kan ka nga awan interes na. Ha? Talaga, ading ko? Wan, Manang. Ay, nagyaman akan ka, Janice. Mabainak amang ibaga. Gaputay di kawadwadan ti kwartami. Gastos mo't agastos tar aramidak.
No dilawon na kidi ni manong mo. Apaag. Ang kita ang tinapasama kita. Iso nga amom ton inton sumaro no manang. Agurnong kanton. Agyaman na kante. Tayo may tak tinulungan. Ay naawanan dya balay may. Inalan ti bangko. Iso dito ilangan basit a boarding house ti pagyanan may ta. Masarakan ti kwarta, Raquel. Iso nga agan anos kayo. Wen ante. Nangikabilam nga'y kadagiti nagngingi na ang masetas mo. Awanan ante. Nalaylay da amin nun. Jakmat ngamin na asikason idi adda iji ospital nila kay ko. Inted ko la kumakada kayo idin. Ambala, siyak mo timangtad kan ka ita. Mawan pagbayad ko ante. No ikandak iti masetas. Ipabayad ko ayamat kan ka. Kanawanan dyan napintas ahardin mi iti. Sayang lang dagi dyan. Sa bagay, ikan kanto iti masitas, intun adda na lawa apagmulaam. Libre day jay, Raquel. Saan ko apabayadan? Ay na, agyaman ng ante. Laglagi pam kaanakan. Amay maya ti simple abiyag. Kan ulit agmanan tay na imagak idi kada kayo. Diyo labsan ti umutang, taama nga no diyon to kabailan abayadan. Agsublay ako niti trabaho, bakit? Napigsakan. Wen, kabaala kon. Ay, wen. Ayan ti tulbag dya kotse. Ang angawin naksamo lakay. Awanan di kutseta, tasaan ta na bayadan. Ay, wen gaya man niya. Nalipatak mo tin. Kundi mon biro kan di coffee maker ta. Awanan day jay. Hay, nagsubli tayon iti basic lakay. Sana bali bakit? Makabangon tayo tulata. Basta agan anos tayo. Santanton nga agot utang lakay. Sakit iti ulo laeng dagita nga utang. Wen, nasaysaya ati simple pa nagbiag bakit? Awan ti paka-stress sa mabaybayadan. Tuladen ta ni adim mo Janice. Ayun gayam, pasyaran tantuman mat ida. Ipa-blessing da ka no kay jibalay da nga impaaramid da. Ay, imbag da pa awan ti pampanunutan da nga utang da. Huwag nga rod lakay. Agdapay urnong da ijay bangko. Kastanton ti aramidek lakay. Saan apuro gastos? Ditan gagayem, tinaggibusan, ti pakasaritaan tayo, anaadaw iti pagsasao ako nana. Diyo labsen ti umutang, tamangan no diyon to kabailan abayadan. Tampok dito'y programa tayo, Kastalatibiyag. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti mat direksyon ni Teresa Calay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo. TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ken daytoy ng estasyon Kastalatibiyag. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.